تماشاوانê Xanî TV êvara we xweş bi, hêvî dikim rewşa we baş bi. Di vê xelekê de sêm carê me hene, ez ê bînim pêşberî we. Li gel hev em ê van mijarên nihan binirxînin, rexne bikin. Weke her carê berî em dest bi program û mijarê xwe bikin, fincana qehwa xwe hazir kin ji bo em li gel hev qehwa xwe jî vexwin, mijarê xwe jî binirxînin. Em ji kur dest pê kin, em ê ji meşa Kölnê dest pê kin. Ew meşa ku biraderê me yê Apoçî û Xapoçî ev serê çend mehayê xwe dihejînin û xwe dibin û tînin û xwe guvaştin. Xwe guvaştin, encama vê westandina hanê, vê xwe guvaştina hanê, vê keftelefta hanê meşa Kölnê derket. Meşa Kölnê jî çi bû? Qaşo ji bo bidawîanîna tecrîdê û serbestberdana û azadiya fîzîkî a Birêz Ocalan. Îja ev çîrok mîrokê Apoçiya heye, azadiya fîzîkî û azadiya nefîzîkî. Her carê ji me re tiştekî dirtînin jî rebenên Xapoçî jî weke me wek benîştê qereçiya diçûn û nizanin. Nizanin vê ev çi ye, wateya wê çi ye. Kîbîra xwe azadiya fîzîkî û azadiya de bire Apo azad bi dindirê zindanê de bi ne dindirê zindanê de bi. Azadî azadiya mejiyê Apo ji fikrê kemalîzmê. Bere Apo ji bin perspektîfê mîtê azad be. Ji bandora kemalîzmê azad be. Ew azadî ne Apo di hindirê zindanê de bi û ji mir bi reklam û propaganda kemalîzmê Mustefa Kemal Atatürk bike û bi dîroka Kurda bilîze û xapandinê bike û bi rastî yanî heq kirî ku min navê wî bikin Serok Xapo û biraderên Kuldû jî dimeşin heq kirî ku min navê wan bikin Xapoçî. û ji bo guhilo min yanî ez vê agahiyê ji we re bêjim, bi we re parve bikim. Ji mir çi yanî ji Qamişlo ji Dêrikê ji Amûdê bi taybet ji Amûdê ê Apoçî. Ê Apoçî îdî Apoçiyên çawa? Apoçiyên ku ji Apoçiyan nerazî. Apoçî ji kadroyên bakurî nerazî. Dibêjin em Apoçî ne lêbere kadroyekî bakurî ji Mêrdînê yan jî ji Amedê yan jî ji Dêrsimê yan jî ji Anadolê ji Qonyayê kadrekî Apoçî were yanî pêl serê xelkê Amûdê bike bi çi heqî bi çi arman bere yekî ji xelkê Amûdê were me çewsandinê ser serê me bike. Xem nake em qebûl dikin lê em bakuriya nema qebûl dikin. Wilo hêrsekî li hemberî kadroyên bakurî çêbîye, ev cudaxwaziya hanê PKK berpirsyarê wê ye. Cim'a û Abbas û Qereso berpirsyarê ev nakokiyên di hindirê civakê çêdibe. Ji ev Apoçiyên me yên Dirbêsiyê û Amûdê û heya Dêrikê
ایدی گوتنا خاپوچی ناوان ده بلاو ده او خوب خود ناب خود لو بحث دکن يعني دبيجن سروک خاپو خاپوچی لی برجواندی وان دخوازه کو بردوام بکن يعني از اویا وک آگاهی جوار دبیجم اف تشتی اف گوتنیم کو از دوی پروگرام هانه ده دبیجم خاپوچی سروک نووی و تفگرا خاپوچی سروک خاپو اف چیروک هانه اف گوتنه هانه ایدی دناوا كتلة أبوتشيا دبلا دب أبوتشيم كوج ج PKK نرازي اف وكي آگاهیت خواستم نشور بشم مشاكل نبراستی سكاندال بو سكاندال کی سر همو آستایا سر آستا مدیا سر آستا سیاسی سر آستا جماوری سكاندال کی ولو دیده دیار کرن که کو باندورا PKK حیا چه درجه لواز بیه ایدی هر جاری يعني لباكور نتني لباكور مثلا اف چند جارا مراد قرا اعلان و كادروين PKK برپرسين PKK رابن سربيا ورا سر هلدانا قلنا ما قهد يعني قلول كين آبوتشيا نما قهد وانا اخفتني هاني ده هالبجارتنا جي ديار بو برسفا قال شوابوش بو تفگرا خاپوچی هالبجارتنين لباكوري كردستاني از نابجم قلت بالتوائي ل كتلة قل بشتگیریا اپوشیا دکه خواه کشاندن بشک باش ری خواه کشاندن دبه که بشی هان زیده به ده هالبجارتنين بلدية جيدة دبكو زيادة به احتمال ممكن يعني كاقلوه ابوچي بچرنگي يعني كاربن ضرر وزيان وخسارة كو وندائية كو ده البجارتنين برلمان تو ده ديتن و چوا دكارن ده شاردارية وبلدية وغير مجارة كده نمال سر باخبن ل بيفكري دا يعني مجارة كلني كو حقاسة PKK مصرف ليكر حقاسة PKK para otobüs شخالكيرة يعني وبچاف سوري وبزوري اف قربالغ و اف رخصنا PKK ده اوروبا ده داويد دست بيكي ده چش خورداني بند قلتنا من مليون كس بينن مليون كس مليون مروف و بينن لدبي مشاهانه پشتیوه چو گوتن همه نیم ملیون نا ملیونک نا نیم ملیون پشتیوه چو گوتن نا نیم ملیون و نیم ملیون هم نبیجن هم بیجن به 100,000 قل امی بینن و داویده انجام اف درکتن يعني و لگور ویدیو جی درکت از اینها هنک دتاشی شوار بیجم هنک انفرماسیون جی شوار بیجم لی سکاندال بو بس گلو PKK توبه بکش اسکندالا سوده ورگره بچکی خواه گره بچکی خورخنه بکن نه چجاری جتیک چونه خواه PKK فایده ناکر یک جاری هارد به یک جاری چافسوری ایدی بشدت به او اسلوب بری اسلوب سالین حشتی و نوتیک و بکارد آنی خویا دکوی PKK دی صافه گروی اسلوبی بری ریمازن بری منتالیته بری آکو بشیوین تروری خلکی ده ترساند و هیجان چه دکر ایلی او تندی و او ترورا بری بناوی کردستان سربخو و آزاد به دروشمین کردستان سربخو و آزاد سالن حشتی ده و ده سالن نوتي ده PKK لأوروبا لولات لدربي ولات لدبري كلها هي للشامي للبناني أو ترورا هاني بيك تاني نهاوي بناوي چه في شدة هاني بيك بينن وبناوي كومارا ديمقراطيك ونتويا ديمقراطيك وقزل قرطة ديمقراطيك وكرافيا ديمقراطيك افتشتيكو يعني دبر في إيدي قل نما بورلك يعني إيدي قل ملات حتى يا بوتشيجي لگل کس از ناز دکم از وان به ناو ناز دکم به ناوا PKK دنه
يعني ناني خو بيدخن جيانا خو دبارا خو بيتقدين نكو قناعة باوري تشتكلون نماي جوان جريجرين دنافا هذا بي بقري او صلاح الدين دمرتاش جار نولوز بحثا ويدكم نكو از سدي يعني سدي سد از باورم كو يك جاريش بك كي قطبي نا دو ترسه يعني براي ويد نافان دي ما بريجي بحث كريه او دبن تهديد دي مالباطا ويد بن تهديد دي هناك حساب هنا حساب هذا كان كي ون كي تخواز نبي جبابي زبير عيدار زيدي كو رابط بچكي رخنا لبككي بك رمزي قرطال ولو قراموس مراموس افانا حمول بفيرنجي هاني ون كي تخوازن عبد الله دمرباش ون حتى عثمان باي دمر بيكي جوان ور رخنه لپکه بك يانجي دا خوازا ليفگره كي رخنهي لپکه بك تنا نويرن انا از نبجم عجوان ناخوازم ورن ببن وكمه ورخنه لپکه بكن بتندي رخنين سياسي رخنين فكري رخنين ايديولوجيك رخنين دوار سر آسا عندما زوان رخنه دكم سرگلك آستا زوان رخنه راگ هاندن دب كاروباري روشنبيري بانا نويرن يعني ولو هاتن خساندن PKK وان خساندي مجيء وان خساندي إرادة وان خساندي شيء دوان نهشتي ولو وكي بوكي بلاستيك نو ودرت كيفن سر صحنايا وماسايا ولا داخل اف مشا كولني يعني نتني كتلة PKK جا سرانسر أوروبا وجو فرنسا وجو اسكندنافيا وجو نظام تاني ألمانيا PKK ولو قواسا ولو شخرازي وبحنجدين ألمانيا تاني بس كارب بمريتي براحتي 100,000 إنسان بينا جهة ميتينجه ميدانا كو جير يعني جيه قرتنا نتكاري و تشتيك وديدي كسي تشو بشدار وفيديو جي هنا تفلي ليسكين راقا عندنا وكاميرا وزوم بدم تشتاو مسألة أو بشك بيبليزن شو قيسة يعني كرنجي فالا وشخور مديا PKK جي بنرم بيبشرنجي ولو شخور خوش دكرن وهالانا وشاباشا شخور قنالي وانو شخور خوش دكرن جهفر خوش دكن لچاكوچي هف دخن يعني الريكلام وبروباغندا جهفر دكن منطقة ميديا خاپاندني خاپوچيتي خاپويزمي اف باستراتيجية هاني بفي منطقة هاني PKK خواست بيچكي فيتيك چوينيا هاني وشر بسركفتين بالدروا وميدان وقاد تجي وبست حزارة وبدا حزارة والدراو كسكي جنافا اف مديات شكر واف سياسة مدارم PKK اي زيكي وان اي نيف ابوشي اي ربك ابوشي نوي رجوان ربيجي ايدي بس دروا وابكن بس يعني عيب بيش اسكندالة كي يعني هوكوي هيها اف اسكندالة كل جاهل بشارتنا جي جرانتره شما جرانترش بركو روشا أوروبا قاشو ريخسنا PKK أوروبا دو خورت ديروكي يعني شعالي إصالي حشتي ديت PKK الفيدري أوروبا بدها كشتن كريه ريخسنا ويا استخباراتي وبرا وحمودش الفيدري أوروبا داي نتكاري خوشران دنجي نتكارين نیوی هدفی کو شخوردانی بون چه ربا هدفی کو شخوردانی بون نتکاری پیک بینه کنا برپرسی PKK اوروبا و ایوی در دوراوی و يعني و جميل بايك ودران كالكان وان بتشرنجي محكمة بك وبتشرنجي حساب جوان بخور شو حساب جوان بخور جرك ريخصنا PKK اوروبا حساب جميل بايك بخواس جبركو نرازي بوينا قل نجبو جبر خباطة واني بيد نرازي بوينا قل جبر استراتيجية PKK تشوت سياستين PKK تشوت آخافتنين PKK تشوت قل
بفيرنجي هاني قال ند صالي حشتي دي ند صالي نوتيشي دي يعني دنيا بيش كتية مديا هي درو زو اشكره دبن درو كيفن اشكره دبن ايشا درو روجانا شوا اشكره نبن يعني اف سكاندالا هاني براستي تو يعني لقوري ما يعني دبي بتشكي ولو يعني الخوفة يعني الخوفة جرك الخوفة جرك الخوفة از اگر الخوفة نجرن خوش حلال به سرد ليوان ويمدي هرن تكشونه كيدن ونداكرنه كيدن وسكاندالا كيدن ورورشيه كيدن كاش خال في لهنگي هانگو دار بكم بيش چه بيجه بنرن او بحثات چتكه هدفي كش خرداني بو به چی دوی مشاهانه ده اوی و اتمسفرک چاوای هیجی هاتنا گل دوام دکه جی چار آلین اوروپا هم دبینن قادا متینگین هات تیجه بویه و هدفک مزن سازی و رخصنی کردان دواره وی مشهد دابون پیشاخه ام نيرين و پیشی بگرن تکلداری ایرو اتمسفرات دوان کلیانده ام روجا وکی جوابه جی معلومه کو 25 سال دسر اثرتا رزدار اوجلان رکو در باسته و زدری 35 ماهای جی کو تجريده كمطلق للسر بريز اوجلانه ايده تحملها قال كرد ودوستن كردا داستا نتويده داستا هشار بشي كردستان ده للدياسبور ده كو في تجريده للسر بريز اوجلان تيك ببن بشكينن و ازاديا فيزيكي يا ريبري قال كرد كو داخواز دكن اتمسفيرا قادا خوپیشاندانه کو به 10,000 ام لهویا کو زیدتری 100,000 انسان کو ایرو بشداری و چالاکی ببه دنگ کرده ایرادا کردستانیا ایرادا هر چاربشه کردستانی لدیجی داگرکریه لدیجی تجرید و جبو آزادیا برزو جلانه یا گناه براستی گناه مبیده براستی از یعنی شخو باور کری که سروک سازی کیه شخو باور کری که سروک سازی کی نتویه اف برادر احمد قراموسج هف سروک تنکیه هف سروک کنکیه و داخله و هدف بده حزارة لميداننا نقولي أقفتناويها وهدفاوي 100,000 100,000 يزيدتر لجمينها بنرن بهدفي وي لقوري هجماري كو بوليسي ألمان قوتي ولقوري فيديو كهلا هدف رخصنا بككي أوروبا وهدف برز قرموس بيك هات يان اف لگوری آگاهی گیهاشت من نزانم اگر راست یا نه راست برادر دکارن شمر سر راست بکن تماشاوان دکارن سر راست بکن لگوری آگاهی کو گیهاشت من اف برادر ناپوچ يعني چانا يعني حوالي كوك حوالي تفقرا كوك بو كوك چي اونها ولو PKK ولو مقامکی سخته داییه جیگیره هفسرو که کنگرا نتویا کردستان کنکه تنکه اف قراموس احمد قراموس يعني اف احمد قراموس بشكل ولو وجدان للجمعي هبه وجدان ناس دكوكو PKK حوالي وي اي كوك بدهان كشتنه لمير دينه لقزل تبا لكي سرانسر يعني دفرين باكوري كردستاني لدرفعي ولات لولاني هاتنا تصفية كرن يك بويرك يعني بويرا قدم قي ايدي اشكره بي يعني صلاح الدين چليك بخوا دما كل لولاني بو لقنديلي بو لوي هاري معاني يان دبن ريفي برياوي
یان دبن ببریارا وی یان بدستی وی يعني چند کس حوالی کوک یان حوالی کو حوالی تفگرین دن ابي نا آبوچی هاتن تصفیه کرن يعني لقوري آگاهیه کو گهاشت ما اگر نراست بجی دکاره يعني صلاح الدین چلیک دکاره به انفرماسیون هانه سر راست بکه اگر راست بجی به يعني لیبورین اخواه جوان قربانیان هان بخوازو و همو قربانیان کدما کدناوا پککی ده بو و او برپرسکی عسکری پای بلند بود ناوا پککی ده او بویرین تصفیه و کشتنین کدناوا پککی ده چه بوی و او نزیکی وی و او هایی ویجی هایی یان جی رولا ویجی ده هایی دبی لیبورین خواب خواسن يعني ازویت زانم يعني دما يعني رحمتية كان يلماز دما الأوروبا بو تشدبن إداراوي جيده ريفبرياوي جيده كارين تروري تشيبون أنا كان يلماز صاحبانا مني بقوت أنا يعني جيرك ليبورينا خوش قالي كرد مخوازن نظام الدين تاش خليل أطاش أفكسين كبري دنوا فكي دبون دبن ريفبريا وانده چه تصفیه چه بونه چه کشتن چه بونه چه کسیم بین گناه کادروین پککی اندامین پارتیندن چه هبه دبی بیجن دبی اشکره بکن بالنویس ببلغه بانفرماسیون و بلیبورین اجام وگرن احمد قراموس يعني وی ربني خده يعني انا حياة چه درجه ولو وجداني وی لهمبري قالي كرد ديروكا قالي كرد راحته يو تشارل صرخة قبول لك يقولوا وكي چه بيجم يعني از ناخوازم ويلو بيشينم او خود يشينن او خود خن روشكي بفيرنجي هاني يعني روشكي ولو الربان يعني او خورتي كوبير هفايفين دك قبول لك لايقي خود بينا بقشمرك يجي قشمر المدياب بككي احمد قراموس تو چما خوتینوی آستاهانه کو تجی به يعني آلاف کیش آلاف درو و خاپاندنه ایپکک يعني که آنا تا چی فایده کری تب خوده که تنهابیه هفسرو که کنگران تویان زانم کردستانه تب خواه باور دکه که کنگران تویا کردستانه اولو دسته خوده این سر وجدان خوب بیش کنگران تویا کردستانه پککه به تفگرکی سیاسی کردان نهشت و جه نکشت ددقده کوک کاوا یکیتین اجتمان پارتی دموکرات کمونیست حتی لروجاوای کردستانی پککه دبن گمانا دیه کار تصفیه و تروری لروجاوای کردستانی لهمبری تفگر سیاسی روجاوای کردستانی جیک يعني نتويته چه حاله چه خودش ترازیتی بزوره پککه بکه تفگرکی نتوی بزوره دیروک مانا دیروکی مانا آپوچی بونم زانن آپوچی تو نه آپوچی از آپوچی بونم زانم آپوچی چی کرنو چی نکرنه به حواله خواه يعني چه تفگرکی نتوی برز احمد قراموس آپود بیجه آپو سروکته نووی بیجه ده 1080 ما وندکارن بیا جدیرو که سیلمیش بکن راکن ما وندکارن آپود بیجه ده نوا پکیکی ده 14000 کس هاتنو کشتن 1080 14000 کس ده نوا پکیکی ده هاتنو کشتن 1080 جده 1080 و حیانها دین آلیکی چه تفگرکی نتویه تفگرکی رزگاریا نتویه تفجر آزادی خواز و رزگاریا نتوی یا کی ولو یا ظلم کی مزن بیبختی کی مزن دکه دما کو ناوی پککی دکه تفجر آزادی و تفجر رزگاری و تفجر نتویه تا چه حالی چه آزادیا چه رزگاریا چه خودش ورازی تو چه علایقی خود بینه تو تکه بی حالی هان تو نگونه آنا زارو که تا نویه تا ولو مروش والله وبالله وتالله سوندا والمتنا يا اش ديروكا خويا دناوا ابوچيا دا شرم بكم
يوم شان شرم ناكن حتى رجع يرد نغاب بشي هذا برز أحمد قرمز يعني أزنا ما أستشوا جوار بينم يعني طاب در زيفكم يعني شرم سكاندالك يقولوا أب مشاهانه يكي وك أحمد قرمز وسازي مازي وچند چبگرين جنيه أوروبا وكسك وسلاف الواناك تنه يعني هناك يقولوا كريمينالي يقولوا بتشرنجي وان جفاندنه وإيك وان كرينه وانترناسيونال وفكري سروقاتية وفكري نظام فكري شيء حالة شيء هاي وخوليا سروقاتية لسري وكرنا فكري شيء باندورا شيء از بری چنداکی لقاهرة بوم از ناز دکم چون القاهرة بیروکی وکرنه به $10,000 مصرف دکن كنت كونتاكت باستخبارات مصرية رفكر مانا أنا استخبارات مصرية ورجيم مصري أو وسكتر بك تي كليب أردوغان رخوش بفن أو حمو دكان مكاني وبقرن وسكتر بكن يعني جي قاهرة جي مصري شون الويدر وجابين بيسكارين مصري دكرن هنربندين مصري دكرن وجل تنگ سر آبوسترانا بيش سر آپو جوان هی اوی کلمتیا پککی گهدار دکن جوان هی کو براستی فکری سروقاتی المصری وقت چمه نیله دمشه باللملمه حمو قلي مصري ايدي ولو فكري سروقاتية عجبينه ودرو يعني هندكك مابو از هرم للدريه واخم اجوان بيش ابا از وشن قوسيمه از المصريمه از دشموتيم اويل في فيديو هانجي تماشا بس شرم ناكن ويبچن پرين کو جروجاوا جرو ج قپا ناني فقير اي عفريني واي قامش لو اي برهف دكن ويهرنتي خندوه نويسكاركي سخته اي مصري وهرنتي خندوه وشانگيركي سخته اي مصري وهرنتي خندوه هنرمندكي سخته اي مصري قرا بچن گوتنا وچن سترانا سر آپو سر خاپو بيش شرم ناكن وجو احمد قرمزي خواولو لايقي خود بينه ده يعني ده برا لايقي خود بينه باشه كهلا پۆلیسێ ئەڵمان لەسەر بێ مەشاهانێ شگوتن ji ber ku yani hejmar yani wekî teqdîrî bijî nêzik bijî dibêjin fermo temaşe bike. احمد قرموس ji 100,000 zêdetir xem nake û hedefê PKK jî tedî mijwer got milyonek bû nîv milyon bû 100,000 bû nizam 10,000 bû nizam çi filan. Polîsê Alman dibêjin 15,000 kes. 15,000 hûn vegerin adrêsa cihê ku li Google lê binerin li wêneyê wê binerin ji jor dilê binerin li cihê ku meydana qada mitingê teng biçûk e yani 20,000 kes 30,000 kes tê de cê bibe wê bifetisın biçûk e ne têra 100,000 dike ne têra 50,000 dike cihekî berê ji bo li tenişta çemê Rhine
بري جي تشيكرنا كشتيا بو تانج ليه بنرن ايك شوار بيجي والله 100,000 ايري بري مترجيه 100,000 ما ندبت ميدانك يفرح تبقرتانا تنا ابوچينا زكن كو خلق ناين شون جهه كي بتشوك يعني لغوري خوا لغوري عيني لغوري حسابي خوا وهجمارا بوليسي كل ويدري ني بصدا بوليس لغوري المان اب مديا المان اب نجمنه خمناك وين بيجن والله بدي مديا المان وق مديا ترك هجمارا كيمدك خمناك المان دبيجن 15 باشه المان دبيجن 15 المان نراز دبيش نراز دبيجن هوال کاپیتالیستا مدرنیته و مدیا امپریالیست و نظام چه و دوی خوارو ما رو بگن و آلمان در راست بشن قمناک اون راست بشن آلمان در راست بشن جمع 5 ابو 20,000 و جواجی 5 تماشاوانی هیجا جواجی 5,000 ابو چه بو 25,000 جمع دنی فرحوجی 5,000 ابو 30,000 جی بنیادی 5,000 او جنواف جی 5,000 ابو 40 ام چی بکن ام تخوازم بگیریم 5,000 ام چی جی بخوا جی اجدر شیخ خوشی 5 ابو 45 5,000 امش کو بینه امش کی بخوازن 5,000 جبو هجمار بگه جی 5 هما يعني جبو خاطري ابوچیا و مدیا ابوچیا و احمد قرموس و او سكرتي بيرها بيبينه دك كي هي فاروق ساكك 5 او كاكشار اورا مارجي 5 كش جميجي 5 ك يكي دينشي هي سزاي تماليجي برا 5 6 بوان 5 هانه كوما جوان برا يا بو 6,000 يعني برادري جات حسابي خوكريه جا 100,000 بيتر وتنت كاري 20,000 بجوينه 20 ها تنت كاري 20 لوي دري بجوينه زيده هلي زيده جي تنت كاري 20 لوي دري بجوينه ها بوليسي ألمان بروفيسيونالن وهاتن تبه باريزن ندش منيتن بس دولتا ألمان مصرف دك او سيست چارست بوليسي كو لوي دري جبو باراسنا گل باراسنا كتله باراسنا مشاوه ألمان حكومة ألمان مصرف دك جبوه وجبو شراب يعني ببختيل وبكو هجماري و كيم بك يعني خمناك بنرن اف سكاندالا هاني ام چو قيسا هول بدن بينه بكن ازجي و كيبه دي اف سكاندال ناي بينه كرن ناي بنجل كرن اف متخص درباري يعني وی بویرا هانه وی سکندلا هانه وان نرینو انفرماسیونا وار پار و بکم ده بلکی بچکی آپو چکی ولو بشوتن يعني بشكل خفقر وقرخنا بكن وبس بيجن والله هو شنق نجدية أخافتني نجدينا كينا ونزالم تشيه وميته وآجانه وتبكير دخبتي وتنزالم تشيه وان درو مروي يعني هواي ميدان واوي نا وا فيديو وا اجور ادريسي لجهه ميداني بنرن كاغلو يعني شو قصه كار تحمل جه چند كسار هي چند حزاري هي بنا وا مشور قوتي هرن ليفجرن وفجرن لمديا ألمان وفجرن جهه بوليس حتى هناك آگاهيش مرهات يعني راس نراس لازم جوار بيجم از ملو ما يعني مدسبيك نقول ندر نافر مرد بيجي ترخيصا رخصتا جبو مشي لغوري آگاهي هناك يعني تيكلي دار بيواني داري با آبوچياري جبو 10,000 إيجاوي ورن مدياد بيجن ما حساب كربو 100,000 زيدتر كرو ده هر خور شوربانيز كي بقو
حتى سبي وش خرازي مرة هاتي درا ومرة وابكو هاتي بيجي لي هاني بخافين وميداني وقادا ميتينجي وتجبي ودكبتق ودك نزانم كمي راين ساكن يجبر خرمه خرمه مشى آزادی فیزیکی سروک خابو ده هر یابان هر شخور کاره کدن بکر يعني نما زانن آپو ویکرن پیغمبر ویکرن فیلسوف ویکرن سروک مروفاتیه ویکرن كرن هرتشت يعني داوي كرن فيلم كرتون تشتاق نما براستي تفقرا خابوشي تفقا وكي تلشخور فيلم كي كرتون عمنا كرتون كي وجو مرة بكن يعني جبو زاروكا يعني وجاوي كرن فيلم كرتون وجا جبو يعني زارو كلو سروكاتي واندرليك وفكرة سروكاتي وأزمونة سروكاتية كشيوه فيلم كرتون جبو زاروك جي حسبكن وتيبجيجن وفير ببن وكور ببن وكور ببن يعني شخور ليه بنارن يعني فيلم كرتوني بوش مرده دكيف ولدر دوراوي معصوم كور قماص ومصلوم دوغان وساكينة جانسز وأبدن قاش وانا حوالي وي دس بيكينا خمناك بيجي بكن بس بچكي ولو شكي ريزيش ديرو كير بكن چوا ريزيش ديرو كير بكن صورت فقيرا كثيرة يلدرم شي دينين كيلكاوي كيلكا آبو تنشتا آبو برا كثيرة يلدرم شي هبه ما وندكارن بيجنا ما كثيرة يلدرم نا كونغرا حول حاضر بو كونغرا دوا حاضر بو كونغرا سي حاضر بو سي كونغري بكي كثيرة يلدرم حاضر بو نبيجنا رحمتي سمير چتنگ گرجي دينن كونغري يكي كونغري دوا حاضر بو نكارن بيجنا رسول آلتونك كيجي اف كسين كو بكي وان تصفية كري وجدا مزرينرين بكي فوتي وان جي دينن ون بحثا دست بيكي ديكن وقتی مشا آزادی مشا برب کمالیزم و کمارا دموکراتیک و نتورا دموکراتیک خاپویزم همو آدینن همو تزانه في فيلم كرتون يعني ونزانن في فيلم كرتون چتين بيرامه دما ستالين هات بشتي مرنا لينين ستالين هات سر دسلاتداري ستالين چواكر هناك فيلمين سينما هبون يعني دوان فيلمين سينما ده وينين تروتسكي يعني دوان فيلمين اي ديكومنتر تروتسكي ولينين اللي كليكا عبدو إجا بأمر تعليمات ستالين جبو مونتاج بده تروتسكي راكرن و ستالين داني كلينين بكده تشو ستالين بيرابو نه تروتسكي بيرابو نيس كي يقولوا قريج وجني ستالين ذكر جانا ابوشي يقولون افهموا كسن دامزرين ري بككي كو بككي وان تصفيه كلي يعني شاهين دون ماز يلدرم مركيد خاين نه خاين جدا مزرين ري بككينه de حقي ديروكي دونتين بحثا فيلم سر ديروكي تشيدكن ديروكا سروقاتيه واوندرليك ونشيدكن بحسابي مثلا هاني بكن وجدان ولود بيجي وجداني ديروكي ولود بيجي بس ما كا وجداني ديروكي يعني
ون فيلمي ابو دكن فيلمي كرتون ولو يخشك دكن ويدكن يعني وكيل استقبال السينمائي افشي يعني ولو نابه باش خمناك ون في فيلمي كرتون چه دكن خمناك چيك برا این جاتی کیا جید پیلوت جیده yani damezrînerê ê PKK ê veşartî yek jî damezrînerê PKK ê veşartî ajanê mîtê necatî keya pîlot e fotoyê wî jî deynin fotoyê wî tune wilo serçavî wî mij bikin û deynin ev ya necatî keyayî ev ya jî bi serokatiyê re bû pera dida serokatiyê mesref dikir li serokatiyê û ji serokatiyê re digot tu çi dixwaze tu ez xwe ji vê pencereyê bavêjim ez ê xwe bavêjim bêje serokê me biweşîn tu emir û teelîmat bide ev zilamê mîtê bere ew jî di nava wî filmê kerton de be çima hûn behsa wî jî nakin behsa wî jî bikin behsa wî jî nakin kî yani ez çi bêjim yani li ser vî filmê kerton PKK bi rastî kerton e yani erê gelek tundî kuştin tasfiye çi tê ser bala we kirine dizanin evê ku dev ji PKK berdan e dizanin evê ku di nava PKK jî de ne dizanin lê di dawî de yani ev tirsa hanê ev fobiya hanê ev terora hanê a psîkolojî ku di hindirê xelkê de çêkirîne bi rastî dibe werişkandin yani dibe ji wan re nemîne yani ev mesela hanê kesekî çetîn gungur tune bû wî tasfiye kirin kesekî yani Enwer Ata tune bû wî tasfiye kesekî Mihemed Şiner jî tune bû hevalê Mihemed Şiner jî dev ji Mihemed Şiner berdan niha jî yani hevalê wî ê ku wîr mane yani pir kêm wilo behsa wî dikin û ew dikin ê ku çû cem mîtê fayiqin ew ji batmanê ye ê ku li Swêd bi xwe mijûl maye û yani ne wilo ku girêdana bi vî însanê hanê ê ku wî bû yek ji qurbaniyên PKK Ehmed Şiner kes ji bîr kirin yani me hewl da ez wî zindî bikim biçe kola min kola ez çûm û hat û min dengê diya wî enformasyon ji vir wan min piçekî wilo zindî kir û ez ê bêjim min di emirê xwe de Mihemed Şiner nedîtiye dema Mihemed Şiner berpirsê di Cezîrê bû li salê notî ez zaro bûm ez çend salî bûm çaxê nizam 12 salî nizam çend salî bûm sala notî ez çend salî bûm yani di wê çaxa hanê de di wê qunaxa hanê de Mihemed Şiner nedîtibû kî ye çi ye me bi navî bîst wextê hat kuştin bi navî bîst ez 13 salî bûm wê çaxê bi navî bîst û xayîn û PKK wî bîstî lê mebesta min ji vê mesela hanê ku ev kesên ku yani hemû dosyayên qirêj ê di nava PKK de dizanin bîjin hinek hewldan yani hinek kes nivisandin yani Salih Alas nivisand Selîm Çûrûkaya nivisand Selaheddîn Çelik jî hinek jê nivisand lê hîn ev kesên din bû yerên yani ku şirîkin jî wek min gotî yani di nav PKK de bi xapandin bi emr û teelîmatê apo bi çi hevsorî ew jî di nava hin bû yerên qirêj de bûn dibe li xwe kurbên dibe lêborîna xwe jî bixwazin ji vî gelê hanê û ji van qurbaniyê hanê li gorî agahiyekî haştin me li Marsilya hin biraderên ê ku berê nêzîkî PKK bûn ya di nav PKK de bûn ji PKK dûr ketin dixwazin ji xwe komelakê çêkin dixwazin ji xwe qehwakê çêkin dixwazin ji xwe tiştekî çêkin dibin çi hevsoriya PKK yani û Marsilya askerî yani mafya Cezayirî a Meğribiya a yani a Tirka û a PKK jî di nav de yani Marsilya xera kin nahêlin PKK dibin gef û tehdîda de nahêlin biraderekî berî demakî li
لداوتكي بو آلا كردستاني لسر سنغاوي وك روزيتكي إيريشي ويدكن تيفي آلا هاني دين كروشي أب آلا هاني چكريش جاتا چكريش تد تشما ولو بكين پرستين زيكي في آلا هاني دبه وتخلكي بزوري زوري الخلكي كو في آلا هاني دينن وتكي بچه حقي دچن إيريشي في ولات باريزي هاندكن روزيتاوي بزوري او ولادن يا اگر اف نه ترور به کا ترور چیه اگر اف نه تروریست من تروریست کینه برای ورن باخبن اگر ترابه بزوره ولأوروبا لولاتن او دموکراسیه ترابه بزوره آنا کردستان زي سر سنگا ولات پاریزه کی راکه اف آلا کردستانی نیاری باوی ویه نیاری جا ویه اف چکریش و آلا کردستانی و نقوصه کینه بفی آلا هانی ردکشینن بشه حقی ام نه تروریستن کرد تو باوی تروریستی تو نه تنی تروریستی یعنی بفی کریاره هانی کاف چیه نا اف کریاره کی فردیه اف نه امرو تعلیمات ریخستنی نه امرو تعلیمات ریخستنی برا خلكيه صور بكن للدجي هوشنق لدجي نظام كيف فلان وجا چند سيولك مولك اي جعدا اي آبوچي ورن ايريشي هوشنق بكن يا ايريشي ولات باريزة كيدن بكن بيجن منا قوتيه نامرو تعليماتي ريخستنية تشتكي فرديش بسري خوا او كرنا هو شنق بحثا شهيدا ديك وبحثا سروكاتيه ديك لو قربانا شهيدا بناري والله بس خلكي بخابيدن بس خلكي صور بكن بس نجات پرستی وكين پرستی دنابا جواكي ده قربكن ونشد خوازن جا آلا كردستاني خلاص شخور آلا كردستاني داتينه آلا نظام چه داتينه چه آنا يكي رابش خور چه دينه آلا هتلر داتي آلا چه دينه چه جور لازمه کسی کی جور دیجه وين شما آلا آبو را دیجینه هو انا افكسين مديا فكي جوان بيري هاني فدي ناكن كبچك بوزي وناشوت يا ونابش افچر خصنه كوفي كاري هاندكو ام دناوا مديا ويد كار دكن ايش مربيجن تشكي فرديه وتشتكي ولو بسري خدكن تعالى قير خصنه نا ملائكته ريخصن حياة حزار وحشتا شهر حزار تصفية دندري فيري خصنا تشبيه هاد تشتكي فرديه نا هفل إجا بويري بفيرن جيهاني بيويست برسفه به برسفه كي قانوني برسفه كي مديا برسفه كي روشنبيري چنابي يعني خودي دركتن لبان قربانيين هان اوي ولات باريزي كو ازدمي بيش ده بحث بكم ولات پاریزی کولو ایریش لسر ویحات کرن وک ایریش لسر موار کرن ایکو آلا کردستانی بزوره جسر سنگا ولات پاریزی کی راکه وکی آلا کردستانی جسر سنگا گل کرد راکه دبی نه قبول کرن دبی احمد قرموس سروک کنگره نتویا کردستانی و بویره هانی بتندی شرمزار بکه اگر بالراستی ذرکی ولات پاریزی و نتوه پروری و نجتماع پروری لجمعی پیدا بده دبی قبول نکه آلا کردستانی ایکو بیجه اف ناموسا گله کرده اف آلا گله کرد سبشخور آلا گیدن پیدا بکه خم ناکه بس نها سمبولکی گله کرده بمليونان گله کرش به آلا هانه حز کنه بچه حقی ونی رابن ایریشی کردکی بکن که به آلا هانه چه فرق ده نابرا و نابرا نجات پرست و محبچیه ای ترکایی ای کولو دکن وی کاری هان دکن چه فرق ده نابرا و نجات پرست ای که داگرکری عفرین ای ودید چتینن سری آلا کردستانی و آپوچیشی افمان aynı şekil دبي اف
هەلوەستێکی زەلال سەر ئاستا سیاسی سەر ئاستا ڕەوشەمیری سەر ئاستا ڕەگەاندن دەبێ رێ لەوێ مەسەلا هەنێ وەرە برین و وەرە ڕاوستاندن حتا جمعا مەجبور بە ئەمر و تعلیمات بدە ڕێخستنا خۆ و مەدیا خۆ کو ئەف سۆرکردن و ڕەشکردنا لە دژی ئالا کوردستانê وەرە سەکناندن رەخنە لە مەلا مستەفا بەرزانی دکن رەخنە لە مەسعود بەرزانی دکن لە پەدەکێ دکن لێ ئالا کوردستانê نە ئالا پارتیەکی vê fêm bikin ev ala hanê ala partiyekê bana yekîtîn îjtiman vê ala hanê hil nedida tevgerên İslamî ê Kurdistanê vê alê hil nedida li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê eger heq xwase bi milyona ala pedekê hil didin demekî heq xwase bi milyona pedekeyî hene ayîb e biçek şerm biçek fedî biçek exlaq û gelek bersiv dibê gelek bersiva dibê ev kiryarên bi vî rengî bê bersiv nemînin ê ku dibin qurbanî jî divê biçekî wilo bi cesaret bin netirsin çavê wan nişkê herin cihê peywendîdar herin gilî û gaznê xwe bikin û pêşberî raya giştî eşkere bikin rastî û bûyerên ê kevnûn nû ne tenê ê nû ê kevnûn nû li gorî agahiyê gihîştime ku yek ji nûnerê Fırat News ji kadroyên PKK derket ku girêdayê mîteyê min navî wî ji bîr kir nizam navî çi Diyar bû çi bû ev û berpirsê Fırat News bû yanî li gorî agahî derket hevalê mîtê xemnak yanî kes ma peywendiyê apo bi mîtê re heyî wê vî rebenê kadrê PKK tune xemnak vê jî deynên alîkî ji xwe li vê manşeta hanê binerin yanî Nêçîrvan Berzanî bi nûnerê qirkirina Kurdan hevdîtinê pêk tîne evî xwelîserê ku vê nûçeya hanê çêkirî nabêje ku Hakan Fîdan bi dehê cara bi apor rûniştiye lê Îmranî ji xwe napirsin nabêje ku berpirsê PKK ê Qendîlê jî bi nûnerê qirkirina Kurdan rûniştî qey ji xwe napirsin qey ji xwe fedî nabêjin ku zilamê mîtê û eskerê berê ê artêşa Tirkî Sebrî Ok ew jî bi nûnerê mîtê re rûniştiye nabêjin ku ev Zubêr Eydar û keneke û teneke û vê kesên ku ew jî bi nûnerê mîtê re rûniştine nûnerê qirkirina Kurdan yanî qey wilo biçekî wilo ji xwe re nabêjin yanî evan manşetê wilo dertînin ev reşkirina hanê nûnerê çûyî bi nûnerê qirkirina Kurdan re rûniştî ê serokê wê nemewî Mustafa Kemal Atatürk ji kuştina Şeyx Saîd û hevalên wî û ji kuştina Seyyid Riza û hevalên wî bêrî dike distê wan distê apo distê Kemal Atatürk apo distê Kemal Atatürk ji xwîna van şehîdên han van lehengê Kurda dişo wan bêrî dike û çi hatin ji xwe re diaxivin yanî ana evê ku vê nûçeya hanê çêkiriye ji xwe re tiştekî din bikira jêr neçêtir bû yanî ji vê nûçeya xwar û mar û qeleğa jî Nêçîrvan Berzanî pê rûniştî ji ber ku wezîrê karê derve ê dewleta Tirk e ê dema ku we pê rûnişt nûnerê mîtê bû berpirsê mîtê bû heywe xwelîseriya demokratîk a mîtê li serê xwe kiriwe herin ji xwe re hîn be biçekî wilo we nûçeya jî çêkir we şîroveyên siyasî jî we got biçekî wilo tewazun tê de hebe ku li we ve negere ku hûn kevir tên li çoka xwe jî dixin û li serê xwe